sayang padamu. Doon po natulang kita do. Asarap dia baita Roma tapoton pamurut pa. Ibu di marga shopping maita. Bamba puang alay. Kalau berumah tangga biasanya ada keributan, tapi jangan sampai sama orang tua ya. Cuman itu aja permintaan kami. Dari rohami sonang apa satu tulus si toro rabu. Songo dia be ulus kalau si pasaton nani natu hamulas marohamuna nak nado daging muna. Jadi songon hatanya dua-dua masih doang nani. Bentuk korbutur mana harus. Tapi ya. Bintang naruh miris. Tubuhan lala tubuhan segoro. Lapas abdo lulus. Tubuhan anak mamu, dua poru. Dala si walas roha di keluarga muna. Dipatukkan hudur mena tutorin tapian. Dia hau manglaka satu si mamu dapat apa sore. Jadi hau permusang nabi. Adi do. Oh tabay. Tabay si Tulang dawat po na tulang ito ka? tulang. Imani naman gohi gokodo jojo ni pangurun kami marga sitop. Disialani naung majalo pasu-pasu parboga sok kamu siat tuhatta agi yak matutu tuhatta na mga ramoti hamu dinala borha pe hamu tu pangarap tuang sa tuhatta matotong na mga ramoti hamu di pagdalanan ng sa itujuan ikitang ni saluhuk na doktoron nami masok manirok ng tutuan bolo pinon manang nasabot kia ulos na pinasa nami o bago nang maberkamusian kerupan ulosi alay bingkani rohan nami na mangului jujur itu tulak opung mo ima bona tulak si majuta do tulak si majuta nakinga asa tulak mana mengaramot kamu sian naong majalo pasu-pasu sahat tuhari berikutna asa soko nilok ni upasani na tua pinakikok tujur ni tapian tu dia biar tok kamu mengalak ka buku satu si mahamu dapat persaulia si titi masih kopa golang-golang pengarahuna tuk semua nipe ulos si toro rabu perhitian ni pasu-pasu kalau si pasatau nami tu hamu saya ma tu tu penggabian perhorasa nanti tu gabi majalah horas diamu permusin nami gabi di dalam pasat ulus toro rabu nama kami tu pahapun anion baik mapuang kota tahu partusi
nanaing pasahaton nami barada pokamuna dohot hata moliate didok hata nada tua titik masih opat lakparau otik setadia penon nabi nasahat namion barada pokamuna bersama Tuhan digohima pasu-pasuna itu tuh sone mama parmusik nami nang borhak mahami manab bahula-hula namion pama musik nabar tuh sih. Kurang dape nalau sudah honota jala barhite paso-paso na penasa muna tubaho pumunaon tunduk mata na ulan nasida sahak meta talun na tubang gabian tubar horasan soni mah atas kami ko natin Dari sa kaya betul tulang muna sa gopi. Asa dorong na ima tu nyon bahut puna nyon. Asa pinati kokusun mau tabian. Mana dia bere namion sogot mga laktas itu sih mana dapat persawian. Madudu Asa bantang mapagabi na tinapatawan. Asa olo-olo hamuna dua. Tulang na poso dohot nyon. Lima anak tulang na poso mars pololuan. Gabi jala horas dalam sogot. game madudu Asa tiba tak betul suturu idulok untuk batua. Dua anak tiba turu mahamu asa adong to ngamu nasor batua. madudu Tung sokoni pinakani ulo sutor rap pina saat nami tuamu lima perhatian di kami yang siap Tuhan tak siang giat madudu dipanggil Tuhan tak masing-masing mah. Mana siap kijang. Asa saat sore saat buat tidak tiga ras. Pas saat time ima aku di perbebir nakaning tuhamuna. Saat mengita gagian jala buruk mah horas horas. madudu Sokoni mah. Jadi langsung merap kota tanda tulang sa bago ang marhatulol na marubian. Oras mahamin na jala pinasak na nakaning situhat ka mas kapay dia mo paso-paso madudu Jadi dia mo amang promosi gabi. So ngatan na madua na madoktor. Asa tinahong mo tiyo minat pa ngatan. Kadamong masani si tiyo nak pado mo tuha sa haba. Alanong sipul do siyan hula-hula ng nyambangan pertikyenol pupasahat kami ma gora-gora nami tuhamu hula-hula nami si tumpul tulang raja guguk bona tulang towing doho si majutak bona ni ari si lalahi tulang narobot panggabian hula-hula na martino dohon sinaga doho nenggolan hula-hula bapa na martino dohon towing doho si hopping hula-hula siyan ama na martino dohon tumangkor hutagalung towing doho silitonga hula-hula anak macay si hopping raja nami partikyan no pasat kami matuhamu boleh ate Bagasa tiklon. Bere amalindi. Di haroronami bere haroronamyom mabereng. Unang bereng nilini si balon nami. Tung nasokot dia bere. Naboy terpatupahami dok na tulang mo. Yan mo ram di bere kudang. gabi tulang gabi So kanima diho kaupo. Asimat tongrohan Tuhan sedem madiho habisuhon do abis taran aku minang adong diho. Jala saya mise si pasingot sanok pumuaw anak ni parbatang tubuh. Pag kehormatan kaupuku di pangarap tuanan. Asa anggiat lamar bungaran
guar nami do guar ni babakmu do emakmu na tinggal di Padang Mordangon. Ingok ma pesaki bapakku harus song padok dua ini. Mama balitang na pag-awi tumodal sa doan. Ari mo na dua do gabi do pahop urun asal makitapa mo masih bawlo. Imma tutu alani hatag na dua na do. Asa bitang man na narumilis opum man sa morok. Anak pehori bereku buru petong torok. Imma tutu asa sa man na solo sa matubertian. Pasaton nami ma ulos na dinggano si kajang rakboto po puku saur mahosahat tupang gabian. Tasongoni mahata siya kami tulang na. Juga nanti Buta Guru banyak di sana kan, si Tokpul banyak di sana. Nanti carilah, itunya keluarga kita. Jadi kamu dua harus kerja sama yang baik, jangan selalu bertengkar. Karena kamu adalah diikat oleh kasih, ya kasih. Saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain supaya rumah tangga menjadi rumah tangga yang rukun dan damai. Itulah yang dapat kami sampaikan dari opungmu. Terima kasih. Matarisa harong do di batu pahami di son lima dong biasa tabar anggaran nak koti sosadia pian don las marang uno macara dalega kulate Mau lihat. Ini amang padirami. gabi mang gabi Jadi mengulusi kami, budak kami so naka budak naka puna. gabi mang Musimna 5 tahun mah. 5 tahun lama Oh, no.
nami upung nami namar nini hondo namar nono kami upung duli di partikeno ning rumah kami marsoba dua rubamu molobe upung duli tulang raja buluk olat tangan 10 roh kami marsoba uduk don si majujung asa dapuk masongon nilo na dua-dua dan sudah purungnya sosakot jadi badia dan sudah ada do pasahator tu hula-hula nampe papenan nami na sore sadia raja nami dan na mangatur paling kerajai ma parjong-jong na saroh kami manomba pade nami na malo Gabi ang mga neng burhak mahami manomba na sa raja di hula-hula nami sa luhur na siyang kijang satu toro satu kijang padamang magundang sobay bagak bay bagak roh maninggan molope oting sosadia soba nami i raja nami asa dapok matong songon midok ni na tua-tua titin na tinoba hodong les ni rumah oting sosadia pe soba nami i maradok pun raja ni tulang do opung nami saya tuhan tama namanggo hidiak kapaso-pasuna songon ni masyat kami tulang opung partikeno kupasaha Kasih rohanami nakasakon pulus nalas gajang rabu tu po nami mengiro atok kami tungat dari bata asang gitu tong di pasu-pasu dengan pardong sarepeo ni po nami jadi di hamuna aka namar-marangi ada balik teng gabi ti modang citeruan hari muru gabi uber kami kamu namar si koluluan emma tutu juga setik kope po nami nang mahoribe doron naik matong dia una bitan nari meris abona somorok anak petong deris bor betorok tutu tidur istalas dapat saat kami nang holik nami imana terpasat kami itinatino pama kolang-kolang berlangguna itu soni pendapat terpasat kami nak kaning
amat tadi batama namang gogi paso-paso Matutu. darulio kami ya tamang boruh isilah siniroha berbunga-bunga tangan nami lihat kamu dinaroh kamu manobahan anggi amat tok tujulan nero anok kami aka amat tanggabu minum kopi inat kabu marna kurang dorong naik mak bagot tok nomor halto dulu nomor rugian oras kami nama jalo sostoni manang dirajani guru nama ngalian Matutu raja nami. asa ni sulu satu batean nunga sahat ulau tos sederion sian nama muka nama jalo perdonga saripion popo nami satu nak selesai sesak metode tu pengalian jala tu paru kalau di masa kami hula-hula muna asa tinahu menenet tiu bina tu paru hata beda mengumasi dia tiu besar matu asa kami raja di parking lengong muna ima songon pasahat di betian nami Tuhanmu tulang nami ima disiala nong sipul ulau ni anak nami doho parumen nami di betikianon tulang ami mangido doho umos asat sahat pasu-pasui sahat nauli tungan ibadas inaroha o pasahat taima tinggal penunggu untuk raja ditulangi mau lihat dengan pasahat malam kita Allah udah boras nih Tiopol oke foto dari tapat langsung dulu horas sonot tadi bagas temannya atau bagus mana oma pemendul kamu matusan tulang gabi molo hata sen hami hula-hula muna Tuhan muna guru nami mengasih kok benak kaneng gate gabi tulang gabi jadi songoni manang diho bere dan kepada kamu guru tadi sudah banyak amanah ataupun berkah melalui kalimat yang diberikan semua bapak sama tulang. Andai kata itu makanan, itu tidak bahkan tertelan lagi, ya kan? Andai kata itu makanan. Jadi kami dari bapakmu, inilah penyudahan adat ini di mana kau menerima sakramen kudus pernikahan. Inilah ulus yang terakhir. Dan inilah ulus yang membawa kamu nanti ke rumah. Jadi songorima di hobere, bahasa Batak mah, bahasa Indonesia nak kaning na tunggunungkon. Jadi nunga si kok benakan dia kahata pasu-pasu, senhami saluhu na tulangmu opungmu. Asa gonggomomu, marhite ka pasu-pasui, seseluruh na nama dokter hata puda dok pasu-pasu arbanga madala tuh tangga balatu madala tuh jabu hata pasu-pasu na pinasahan nangis dan hami hula-hula tulangmu apumay martongani jabu matutu ang 10 gitu mah jumadi 10 walu hata pasu-pasu sen hami seluruh na hula-hula muna unang manyoba unang mose Fatima nai bonon nami moho gonggongon nami martongani jabu sahat-sahat di solo masahat tuburtin di 3 ras no ngabesaha ulo mok bere dohoto guru sa mahamuna 2 gabian jala horas sama tinggal bermusik nami asa digonggong bere namion rap pendoh guru namion aka paso-paso nesa kabisa lu namar gani hula-hula nang tugun nami maon martongane jabu bendama musik na hobat
Iya. Iya, dua-dua. Iya, mantap. Banyak-banyak minum, banyak. Habiskan, bagi dua. Habiskan, bagi dua. Sama banyaknya, jangan berat sebelah. Biar sama beratnya semua. Dah, nggak mau sebelah senakin. Habiskan dua-dua habiskan. Oh, ada lagi. Oras. Dah. Bukalah ulusnya. Udah bisa itu ulusnya.